Mentah kesngi kekat santrik yong arajar arhundriu keseng henyau trap Ashik National Movement HANM jong keribhai distrik Kilej banyak kendo yau Superintendent Ketenat Excise jong keribhai distrik uba arsilingdo ha kabayade berkejingdan kidukan kiat hakalai mer ribhai distrik kiba play ya kidukan kiat war ha kesngi ublay ya kini kejinglet ya kendo la ya lamdau Presiden bersipor keseng HANM keribhai distrik uba Justin Masharing bergidikhat jong keseng kilaya dan lang kania kejingnya kendo kolong ban pan ya ke kaipot hado ke office kale ayu ya kidukan kiat kiba play ha kesngi ublay uba masyering luang ba kania kejingnya kendo Superintendent Ketenat Excise jong keribhai distrik ulu pensengau syagi dekat keseng ba ulu pendep ya kejing toket na kaliang jong bat mentau dang penkrek ya ke kaipot ba anda la pendep penkrek ya ke kaipot luang ba on sakhat biang ya kejing keren ya dekat jong ke HANM unong yalam keseng luang ba keseng kanong syong klikti bat ban bot den ya kani kam ban penti kena ba kanum dan kejing de kiat ha kesngi ublay bat lada Ketenat Excise kanum la benlei keseng kanum syong klikti ha kejuk ke por luang bikin selit district council bandawa ban penduk ya ke labor license nak kaliang jungi keseng HNM Riboi District ni penpa ko jing sungu ya ublay terkenrat ulai alam dengi ban poi haduk kene kejaka ban wani kenduk yo Superintendent jong Excise kajiwan kenduk jengi yo Superintendent jong Excise kade nak benta jong nak benta kadon gawe kawan shop kabedi kiat bian hang teh apo khat lai mer jaga ka bangi ngi yo jubab na u kalong ba kane kade kasin kaba ar ka bangi wan kenduk mo ka jika pejubab ka bangi yo na u kalong ba uang ba ula sim ya ka action Henry menta ka basa kalong ba stang ban le iko inquiry report tengi ngana up ya kata inquiry report jongki ka bakin pensyai sangi pat hadin jong kata inquiry report Telakan mo kumno nakalian jong kaseng nilayo iban ya keren setuju mot badi ong ba hapok gini gisngi la kumno yen sakot yangi bat nakalian jongi kaseng ru yen saai ka statement syagita ki inquiry report officer dan nakalian jongi kaseng HNM kata ka de ka kubur ka bangi kwa ban sngau chau pai ba namar bangi la thok syai ya ka complain chau Superintendent mo ngila dep thok syai ya kata ngila ong ba lada nakalian ke excise department kamla ban sim action ya kane ka kam ngi nam song klikti niat tham salor ban ngilai ruah di council ban dawa ban penduk senon ya ka labor lesson jong kane ka dukan